Maikanem, Abilin. Tinapalabas, napan ni Rina iti kampo dagiti soldado, ket imbaga na kini Victor tinamuan na iti may sa balod, may papan iti grupo dansong. Gapu iti dayta, napan ni Victor iti pagbaludan, ket pinalutput na dagiti nakabalod a rebelde. Iti sabali a bangir, pinasyar ni Padre Ismael ni Baket Sela, ket imbilin ti Baket, adi na baybayan ti apo ko na ani Elizabeth, ket ibilang na daytoy akabsat na, iti may sa sumipnget. Inawis ni Rina ni Victor iti asyenda, ket imparik na ti panagayat na iti baro. Ngem nasaktan lang daytoy, taimpeteng ti lalaki asaanen a maisubli ti ayan ayat da. Itagagayem, adtoy ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem, Abilin! Arakupanak, Victor. Please. Ha? Oh, Victor. Sana bali adinak kaya't nga rakupan. Arakupan ka na ta. Victor. Please. Pagkanak ko. Ha? Kaya't ko amarik na tibara dagiti bibig mo. Please, Victor. Anya daytoy nga aramidam, Rina. I love you, Victor. Siya kunti mangagakan ka. Sana? Inituron lang. Pangasim, Rina. Isardeng mo daytoy nga aramidam. Diyak kayatin mo ulitin pa. Sige, inakon. Victor! Mabit lang! Victor! Di na ko tinalapay. Talagaan namin pinsanan di pa nakapunas ko iti puso niya. Kat basol amin day nga amin. Aga-agang! Napanan ti lalaki? Sige, Lando. Surutamon, kat paltugam no maikan kay ti gundaway. Ha? May turad mo ka di? Wano saan? Mangansong, pangasim, saan kumasyak? Di mo kabaalan? Diyak kabalan. Anton, sikan ti surut iti dayja soldado, kat paltugamon. Wan, Mangansong! Pasensya lang ni Rina. Talagang awanan ti panagayat ko kenkwana. Amok anasaktan, kan nabainan itay. Ngam nasayat met, tapno maminggan. Ha, palto ka. Anya day jay. Ha, sumpukak dita na puskol aruruot. Asino ti palpaltukan da? Asino di pimaltog ka? Siyak nga tati punteriada. Namindua ka nalbuong day jay Lando. Napaltugan nga ta ni Anton day jay soldado. Mangansong! Diyak napuntaan. Kalata nagpukaw. Diyak ko nakita. Anya? Pumanaw tayo dito, Mangansong. Adda mo kadala na pagnan tayo. Ha, surutan dak. Saan tayo nagbaligi idirabian ng italaw kinirina? Ngam baliwan tayo tumanin timapan. Masapul ama isurot tayo jay kuta iti panagsubli tayo. Uwan, Mangansong. Agsubli tayo ito nabi. Katsarkan tayo iti pagnanaadan na. Dito yak payla ang pasdak ni mamangag palapas iti altaw. Ma'am Rina, nakaumay ka matiti paraiso. Wan, mangbait? Mangbait. Agdiretso ak iji swimming pool. Mangyag ka iji iti arak. Amumon ti arak akayat ko. Wan, ma'am. Aginom manan iti arak. At dan sakit di manen parikot na. Alam, danggayan nak, mangbait. Sige, ma'am.
Naimas talaga. Kaya't ko tiraman na. Nalamuyot pa'y nga umunyag. Wan, ma'am. Dahil dati kang inaan nga arak dito'y paraiso. Kasta ka di. Ala, agsyat ka. Bukbukam takupitan, Mang Bart. Wan, ma'am. Ma'am. Itaman tayo ang nakaumay ka manan dito'y paraiso. Kaya't ko nga iliwliwag di sakit tinakam ko. Iti dayjay nga ami. Di pa'y lang aming jay kuta da tirinaot dagiti soldado. Sabalimat akuta tirinaot da. Ma'am Rina. Ngam sa na bali? Pacheck ang matiliw dan tumatla amin. Aglanglangoy ni Ma'am Rina iti swimming pool. Kat inton mabanlog iti panaglangoy na. Umay manan agitagay iti arak. Talaga dito'y namin liwliwag ti sakit tinakam na. Wow! Nagpo daw di Ma'am Rina, boss! Ha! Inak mo taglangoy, boss! Anya? Kadwak ni Ma'am Rina ng aglangoy. Sige, boss! Boss! Di mo asitgan ni Ma'am Rina. Alakid din. Mapankan di tapasdak. Diyak kayak, boss! Dito yakon. Adar aramidan di tapasdak saan ka di? Ha? Ngumapay ngayon may ka dito. Ako, boss! Nakita ngamin nga aglangoy ni Ma'am Rina. Sakit. Wow! Nakabiting sot ko naman. Umadayo kan dito. Agsublikan di tapasdak. Sige Lando. Tuktukom tiri daw. Wan Mang Ansong. Adda ti kotse ni Rina dito paraangan da. Isungad da lakit di taunag. Mang Ansong. Ang gawa mo! Irakad yun! Wan Mang Ansong. Lalaki? Sino kayo ang nakastrike dito? Hoy! Mang Ansong? Oh my God! Aday ta. Nawananan iti puot. Imipikto adagos ti agas ngayon paamot ko kenkwara. Napanlog ako naman saksakro iti nito babae! Nakapunan mga song! Ipabakon! Awanan kayo, tiba Sige! Magna ka rin na. Nuagkid-kid ka. Paltukan ka. Saan tak may ragad dito? Upalkaran ka! Dita ti may bagay kan ka. Sige, dita kan. Mga sang! Di nak iragad dito! Ratatan ka! Dagiti awanan ba in Arabelde? Di daklat na rukatan dito. Magbayad kayo itinangina. Umay ka ikan iti kanam. Manang Rina. Peste ka! Rukatan nak dito! Natangsit ka lang pa. Nga oray nakarakad ka. Rukatan nak dito! Sana mabaling. Isatap na makapangan ka. Subuan ka. Anya! Isutibilin ka niya. Saan ka kanwarukatan? Nudikat subuan kan. Tapno makapangan ka. Anya! Mabitlang nga. Oh, atoy. Agna nga katasubuan ka. Tarang ti ka ng kuma? Diyak kayang timangan itiag na sa bidong na! Pumanaw kang dito'y sangap! Nagdi na kaya't timangan.
Saan nyo apilitan? Talaga ang natangsit. Bayan nyo ang matay itibisin? Masurunak na rudman ang ami. Kinugtaran na kitin ti plato nga adda karga na amakan. Sayang pa'y dayjay. Kasano itan manang? Anya ti plano damang ansong kan kuana. Agtalinad a balod dito'y kota. Agyaman na kiti panang paunag yu kanyak dito'y mansion nyo, Doña Anita. Awan na nyaman na, padre. Napintas gayam dito ang mansion nyo, madam. Ito lang ang makaumayak dito'y. Di ka mat ngamin pimas pasyar dito'y, padre. Ito lang ngamin anay ka na kiti gundaway ang nagpasyar iti dito'y abanda. Ta iti kan labas, iti ka bisera ti nagpasyarak. Sarong karak dagiti tattao. Kaya't ko ayasidag ida iti Diyos. Aw-awisat ida nga umay makimisa iti tunggal Domingo. Gusto ka di, padre. Uwan, madam. Kat oray da kayo. Oray kanayon kayo ang makita ijay simbaan iti tunggal Domingo. Palagipan kalata. Asapay ko ma, ta itultuloy mo ti umay tunggal Domingo. Uwan Talaga madagasta ti araramidak, padre. Nasaya at launay, senyora. Tati Diyos ti mapadayawan iti kastangar aramidon ti tattao na. Wen gayam, anya ti kayat mo amiriendaan? Agpaisagana ak kaniin siyang. Saan na yan, senyora? Agpakada akon. Ta adu pa ababalay ti sarong karak. Anya? Ket agyaman akmanen iti panang paunag yu kanyak diti mansyon nyo, senyora. Awan na nyaman na, padre. O sige, itulod kan itikay. Buisit daig chay apati. Disturbo iti pagnak. Manaktak iti irurwar ko kuma. Rumarakon. Ustar ti kutsek. Agur uray itan ni amiga Concepcion. Agsusugal kami manan. Madam! Madam! Oh, apay? Ni Ma'am Rina, madam! Mapukpukaw ka no. Ada ka lang sarag iti family house yu iti asyenda. Kat intalaw da ni Ma'am Rina iti rabi. Anya? Anya ti aramiden ni Doña Anita iti dayta na amuan na. Gagayem. Di uliwan na dinggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. May kanem apilin. Nobela ni Virgie Bagley. Direksyon June Ributazo. Technical kan musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. May kanem apilin.